Yes, nk'ibisanzwe ni Dodos Official TV. Kuri uyu munsi rero mbanje kubashimira mwege munkurikirana buri munsi. Murebe iyi video yose irangire fresh kwa tano. Mbanje gusuza abanyamahanga cyangwa aba diaspora n'abanyarwandakazi abari impande n'impande muri ibi bihugu by'abaturanyi muri Afrika. Kuri uyu munsi rero murabona ko imvura ari imeze nabi ku itariki enye z'ukwa 12 2026. Murabona ko hari abaperezida bari kumwe. Ese bari mu biki cyangwa byari bimeze bite? Uyu munsi rero ukuntu byari bimeze, basinanyije amasezerano hagati aho urabona ko Kigali imeze neza. Muri iyi minsi mikuru tugiye kuba tumeze neza, urabona ni ibwami hameze neza, hararyoshye cyane. Nawe utari Kigali waza ukirebera ukifatira n'agafoto mugani wa Marina tireka nifatira ifoto. Urabona nk'abandi rero barayafashe, perezida wa Amerika na Kagame bari kumwe. Twongera tukareba mu mujyi gatoya bagiye gusinyana amasezerano Washington DC. Murabizi neza ko hano hantu hari ahantu hadanje. Ikintu cyari gihari ugomeza kureba amafoto yo mu Rwanda ukuntu hameze, ikintu cyari gihari nuko basinyanye amasezerano yuko iyi mivurungutano yo muri Kongo no mu Rwanda itakomeza. Izi ntambara twajya twumva M23 MFDLR biki ko bitakongera kuba byaba. Iyi tariki rero mu gihe twega imvura hano yari iri kugura, abona amakamyo ameze nabi, aho imvura yari iri kugwa nyinshi cyane, ariko hanze muri Amerika yari amahoro. Ariho perezida wacu y'u Rwanda yarari na Trump n'abandi ba perezida b'u Burundi na Uhuru Kenyatta na na William Ruto, bose bari bahari bari gusinyana amasezerano y'ibijyanye n'umutekano wisesuye rwose. Ariko amasezerano basinyanye bavuze ko hagati y'amezi 3 nta kirahinduka cyangwa nta wundi muntu uragira gutya azane gwaserera ko ashobora guseswa. Icyo rero nkatwe dusanzwe tuzi ko muri Kongo n'ubundi twasinyanye amasezerano tugira gute umuramu perezida wabo n'ubundi akongera akabidobya bikarangira imivurungutano yibaye imivurungutano. Yari intambara cyangwa byabaye intambara, aho mwigeze kubona mama w'Iga Gasabo agenda kuri show cyangwa kuri teri ugasaga yagiye ahantu hari kubitira ayo masasu. Mwarabibonye neza ukuntu mama w'Iga Gasabo yari ameze hamwe bavuze ngo banatoye ngo isasu barifashe mu ntoki. Mwarabibonye rero nk'uko bimeze mu mujyi wa Kigali. Yari imvura nyinshi cyane iteye ubwoba, ndabara no mu ntara ahantu bita mu Bugarama mu karere ka Rusizi. Murabona umuntu w'umudamu wari ufite umwembe mu kanwa. Hari kubera imivurungutano n'ubundi muri Kongo kuri aya masezerano bari bagize. Muri aya masezerano urabyumva neza, perezida yarahawe ijambo, ariko ntago byatumye ko n'ubundi batagomeza kuvuga ku biri kubera mu Rwanda. Perezida yavuze ko ati nk'abanyamahanga cyangwa nk'abanyafurika tugomba kuba twahoza umugambi umwe cyangwa tukagira inama ya bimwe muri ibi bintu bitugonga cyangwa bitugora, tukabana mu mahoro nta mpamvu zo kushyamirana. Yes, nk'uko byumva rero umvira ijambo rya perezida. Ndagaruka mu kanya ugomeze uryumve. There will be ups and downs on the road ahead. There is no doubt about it. Rwanda, I know, not be found wanting. I can assure you our only objective is and has always been for a country safe, secure, happy, secured, so much. Yes, nk'uko ubibonye rero urabona ko bamaze gusezerana amasezerano. Hagati aho ngaho urabona ko perezida wa ntuze wa Kongo n'u Rwanda bari kumwe basuhuzanya. Noneho hagati aho ngaho mu mujyi wa Kigali imvura imaze guhita, urabireba ukuntu amatara cyangwa amamoto yatambukaga muri quartier nk'ibisanzwe
ibintu hari umutekano. Kiri inyuma, nsubiye inyuma gatoya, murabizi ko mu karere ka Rusizi ahantu bita mu Bugarama ni umujyi mwiza, ni umujyi wa city uturanye n'umupaka wa Kongo. Turanye n'umupaka wa Kongo, ariko imivurungano yari imeze nabi papa. Umutekano wari umeze nabi, ariko umutekano wari umeze nabi ku bw'iziriya mpamvu ari abatabyishimiye, kuko perezida wabo yagiye ngo gutanga igihugu, ngo asinyanye amasezerano no mu Rwanda, ngo ibiki n'ibiki. Ariko urabona ko hano mu mujyi wa Kigali ibintu yari amahoro, no mu karere ka Rusizi yari amahoro, bakoze imirimo yabo isanzwe. Hanabaye n'umupira uyu munsi, umunsi w'ejo ku itariki 4 z'ukwa 12, bakoze ibintu bisanzwe n'isoko bariremye bisanzwe, nyine mwabibonye kandi murabibona ko byari bimeze neza. Hagati aho ngaho rero hari abantu bafite ikibazo ati biriya bintu ntago ngo bishoboka. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi ngo ati ni ubwa mbere agiye mu masezerano nk'ari yarangiza akigaruka. Ati kandi nawe perezida wa Kongo yagezeho ajya mu itangazamakuru ryaho abwira abaturage ati ntabwo ibyo mukeka ari byo, njye nagiye gusinya amasezerano n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo duhoshe intambara ziri kubera muri ibi bihugu. Abandi banyamakuru bavugaga ati ese ko tuzi ko ejo yigira gutya bikarangira gutya yongera akisubiraho, bizagenda gutya. Ati reka turebe amezi 3 narangira ibintu ko bizaba byasubiye mu mucyo. Hagati aho ngaho rero bavuga ko Abanyamerika, Abanyaburayi, Abanyasudani, abaki bose bagomba noneho kuza bakazaza bagenda bagakura muri Kongo, bagakura no mu Rwanda. Umunyarwanda akajya Kongo, mu Kongo akazi Rwanda, ibintu bikarebeka neza, nyine mukabona ko ibintu byasubiye ku murongo, imipaka igafunguka, ibintu byose basinyanye amasezerano babishize hanze ku mugaragaro ko ibintu ari special. Ngarura kamera inyuma guturuka umuhanda, murabona nta mbogamizi ntaki, ibintu ni amahoro. Ahangaha yari mu karere ka Rusizi, urabona ko ibintu byaba bimeze neza, abaturage batambukaga yari amahoro, nta kintu cyari kihari cy'imwivugutano. Tugaruka mu mujyi gatoya, ahantu sinzi nimba mwaba muhaza, abantu mukunze kuba muri ahangaha. Ahantu ebana haba serivisi nziza cyane, nubwo batampaye kubamamariza, ariko reka gusa ba serivisi nziza cyane. Ahangaha ni mu mashyirahamwe, murahareba neza, mu mashyirahamwe. Hagati aho ngaho rero nishimira abantu bari gukomeza bareba iyi video, kandi ujye utanga comment kandi usharinge iki kiganiro kigere ku bantu benshi. Gusa munyeshuri cyangwa wowe ukeneye akazi cyangwa ukeneye ibindi bintu, nyandikira inbox cyangwa na nimero yanjye biri hari, nkurangira akazi cyangwa ibiraka. Iyo ni message ntanze muri iki kiganiro. Ahangaha kuri Joseph bafite radio, bacuruza radio zitandukanye. Ukigera ahantu bita Kaizen urahasanga kwa Joseph, bacuruza amaradiyo atandukanye y'ubwoko bwose. Nabo bampaye gift. Hari ahantu bavuga ati nakurayo radio y'umunsi mukuru nkazacurange wanjye kakahava. Ni kwa Joseph ari Kaizen, ukahagera rwose bakagohereza. Urasangamo umudamu w'umumama w'umwisilamu umeze neza cyane, aragukoraho ryake aguhereze radio ku giciro cyiza kandi cya Noheli. Hagati aho ngaho rero nshimira abantu tukomeje kugendana muri uru rugendo, numbwira ati tuzakorane, uzaze dukorane, ni karibu. Narabibonye mu comments, mugire gutya muze dukore, ni karibu. Hagati aho ngaho nanone abantu bifuza kuba bamenya ikiganiro kizaba ku itariki 25. Ku itariki 25 mwibuke ko Miss Mbonyi afite show azajyamo. Kuko byaba bisanzwe ni Dodos Official TV. Ndashimira abantu turi kumwe step by step. Wowe nubwo ntakuzi cyangwa nanjye utanzi, humura, ngo nubukenera tuzabonana. Urabona mu mujyi wa Kigali ari amahoro, nagomeje kubibereka, nta mpungenge ntaki, ibintu bimeze neza, umutekano ni wose. Aho
ubu ngubu twasenanyije amasezerano no muri Kongo, tugiye kuzaza twisanzura tukajya Kongo ku buntu, tukajya hehe ebani, ibintu ni umutekano usesuye. Umutekano usesuye kabisa, urabona ko ibintu ari neza rwose. Nkuko nabibabwiye, buri wa gatanu cyangwa buri wa gatandatu nzaza mbagezaho show za buri munsi, buri wa gatanu cyangwa buri wa gatandatu kugeza ku cyumweru azaba ari show. Ejo mbafitiye andi makuru ashyushye cyangwa ku cyumweru, ntuzucika kuri iyi TV yanjye nk'ubisanzwe ya Dodos Official TV. Turacyari kumwe kandi turacyakomeje. Ari Dodos Official TV, you can subscribe, sharing. Ego, ushobora kuba uzi ko ufite impano yo kuba wabyina, ufite impano yo kuririmba, ufite ikinyandikira inbox tubiganire ho. Urabona ibintu muri Kigali yari umutekano, abantu baratambuka nta mpungenge. Nta mpungenge kabisa. So reka tuzasubire nakagaruka. Yari Dodos Official.